da neće biti toliko agresivan, u smislu da neće biti toliko blizu linije i stvarno je se trudio da igra brzo, koju god sporiju loptu je imao na backhand strani, izmakao se na forehand i pokušavao s te strane da na neki način diktira tempo. Igrao je vrlo dobro, servirao je dobro, s druge strane ja sam opet imao priliku da možda ranije završim taj prvi set, imao sam break prednosti, ta dva duga gema su na neki način i presudila, mislim da se on malo iscrpljeno osjećao nakon toga, ja sam podigao nivo igre, u drugom setu sam stvarno odlično nastupio i odigrao, tako da ću se potruditi da izvučem te pozitivne pouke iz ovog meča i ponesem taj nastup u drugom setu za sledeći meč. Sledeći protivnik, mlad, neugodan, kako se osjećaš, ideš back-to-back 2 turnira? Pa nije lako, sigurno da su bili trenuci kada sam bio svežiji u ovom nekom proteklom periodu, na početku godine i sada upoređujući naravno da je razlika u toj svežini, ali opet spremao sam se za ovo, znam da uvek postoji mogućnost da imam ovakav raspored i nadam se naravno ovakvom rasporedu da mogu da dođem do završnice svakog turnira, jer to su mi uvek i neki način i iščekivanja i ambicije. Sledeći protivnik je vrlo nezgodan, mlad, izuzetno snažnu igru ima sa osnovne linije, vrlo pametno koristi varijacije u igri, voli da ima malo više vremena zato što ima dosta rotacije na udarcima s obe strane, voli da konstruiše poen, tako da ću pokušati da oduzmem to vreme, taktički da se dobro spremim, on nema šta da izgubi, siguran sam da je jako motivisan. Ove godine po rezultatima je jedan od najboljih na svetu, tako da definitivno će biti vrlo interesantan meč. Hvala.